viewers hojau se nilha pha amasa penin tuni khojong tabang phat pha epewa achung nung pathen thangwanam hanlang tuni ko ai holimpi deu hele ami tamzon he deu kata sanin pu Ngamlien Touthang Commandant Indian Coast Guard tule tu a AIIMS Guwahati munna Deputy Director Administration tuhjing lai ahin ama tai Houlimna sangowin ama video ama lolhinna video chomcha ke sem ho ga be khom hite Commandant Ngamlien Touthang hi tule tu a AIIMS Guwahati a Deputy Director Administration panmun tuhjing lai ahin ama hi Kangpopi District Cycle Sub Division a mulkon wangkhwa pat ahi pu Ngamlien Touthang hi talo pulun khulet Touthang le pi ngai neng Touthang lai gilga ahi ama le ain nei pi nu boy nu hoi nei themin pathen phathei bo na lai gilga chapa li ane honin in sung ki ngai luta ki pata hin khomang pathen phathei bo changjing in sung ahi ve pu Ngamlien Touthang hi pasal hang santa ato na lamlama kita ta le gen ngai ta pan la jing mi ato atham na ho a lo hingjing nam ngai luta namadia pan la jing nampi adia abol thei chan bol jing mi khat a hi 26 December 2006 in Indian Coast Guard Assistant Commandant in anajoinin ama hi Indian Coast Guard sunga zata le mi ngai sangta officer khat ahin ato chompi aloi le gol ho to adventure activity za chom mi che kha na lo chengam na lo island chom ho azong ana che in hi pu Ngamlien Touthang hi commandant ahi torhanin Indian Coast Guard Konglen choma commanding officer hi na panmun thupi ta len ta anapon ato phat na le han san je in award chom tampi jong amun ahi pu Ngamlien Touthang hi commanding officer of Indian Coast Guard ship C408 le Indian Coast Guard ship Raskena commanding officer anahin ama commanding officer hinan Indian Coast Guard ship Raskirenin 14 June 2018 ni in India te thilpo kong MVSSL Kolkata zona hung video a imu bangovin kong mejin aka mei kong lang lungjeng tuizong kinong zen junjeng huizong hatta hiti kong sunga mi somni le ni ho chu tat chapa pu Ngamlien Touthang pasal hangsan lunglen ta ama le ato chompi ho thiding manding jengjong gelovin mi hem somni le ni mejin aka kong sunga thiding tabanga ho chu anahu do hichi ama hon panala dan hi Indian Coast Guard history le Indian history adinga sumang mo thilso khat anahitan ahan sanje le ato phat manin 14 August 2018 nin pu Ngamlien Touthang chu ABP News Bravery Award le Tatrak Sak Medal Gallantry Indian Coast Guard na medal thupi ta chu pe in ana umin tijing se jong hilovin June 2017 in jong Odisha Coast a India mi ngaman mi bu akongu se atang den thidinga ho chu pu Ngamlien Touthang makai nan an hu do kithun hichiji jong chun Director General of Indian Coast Guard Commendation jong anamun hi ama commanding officer hi na ama na po na kong ho in jong Indian Coast Guard sunga trophy chom tampi anamu ahi official len ta hi wangin mikineu sa le pathen hemi ahin ato chompi hol anoiza tong ho ngai lu na nei ta akai hoijing je in ama hi ta san ngai lut achang jingin hitabang officer len pathen he ineu hi eho nampi ani nga jong ki thangat pi ta ahi
Lieutenant General T. Ngamlien, Commanding Officer of Coast Guard Ship Raskiran. Last night at midnight, we get instruction from our authority that there is a great situation arising in the Sandhead anchorage area, and we need to sail with dispatch. So we summon all our crew within the 30 minutes, and once we reached the sea was very rough, but we still braved the rough weather because it was a humanity challenge and it was in full. Ki pa men aulen video event ale thanop no mom jengin tu ni hain viver ho jo se thalengin iti YouTube channel en nangkan le me o Kaya pa bel kyang kita bang mi tam tala desa na nin neya kaya Olympic hey dengan nin invite sin kaya pa in video jang katia kaya hoita compile na ball ka beda hele na ball hoy mamain ki phanlam jang am lewin apan le nang jang kan pa sa mamain service law hing ta promotion dan nei zoa service retire ni up to azam corporate banking langa na to nalin tan nei bana hectic lives tamta na nei pumpuma hita bang YouTube channel na bol he pacha na sang ta kan nein mawa na jong na matsal jing ding kada isa in na thil bol he gamsung khangtha hong ai du na zala na bol hi ti kai thi mama in na tom ngai na kan pacha in chi na tom ngai na zala chu kyang tom ngai ta kong pan he ki pa me le no tanin til khwai le ke nin jong thanop momen IP le thudo alanga honglu jeng le hen tu na ma se penin nang ami tam zon ne he teng len jo video en jong tham khat ke seitan ai wangin la nang self intro di da han hung kon do na nong se let na teng le tu tu ana to ho tham khat nang self intro a chom thei lam penin nin se pio cái chú trang introduction ball đi hele zo in jong na sei tain tu pera hi ka to na mun he le AIIMS got the deputation hin ko parent organization so hele Indian Coast Guard hi in chu Minister of Defence no ya hin thum kene ra de hong ka hi in tu hin kumni ka sing di chat tain it's thum ka chai teng le extension ka hi thailala hintin ka hi mawa hela ka kinung back in the hintin background langa sei zap dingin tong kon na chu molpon popi cycle subdivision hi in tong sei det na tong pin na chu molpon hi in lekha kan sim na ho chu sam pur lang jong hi in abana phai jong hi in na service an ki bol ke dai ta hai gam pa ma ki mo ma tu a hi cha pasaldi kanaya ka sinu to as a family hi ka service na muna ta hi umlele kai porbe ki pa men na nang intro cho chom lam tanan sejin ai wangin la tu lai student of focus ke se dham hi hon jen te mailan Khangthah Simlai hoin aga ajil do be theding win lekhan an sim sunga graduation channan sim sunga challenges tile thilha sa to ha sa na tho ala overcome nan bor ho chomcha nin sei pi ki thediu han cái lẽ cái sim dan thu se ya hele mi kin sak lam to kin to lo mai the mi ho chun de ka sim smooth ta hin sim ting ai kin chan mai the cái ai ka le ka sim an smooth be se poi ti de mai chu high school langa ki dur hen lak hele khuswa hung ki pa na hin ting lang ko CB school government school hin school chu tu ni chan ga jun ba dal e ho kam langa desra isu pi ho naga lang ho chu khusung wa government school ki tup do men e ho ku ki te lang he khusung government school ho he function hoi ta zo point e ho khang lai desra chu school chu kin khana class kan ni pe boni ke la cha chu class 7 chan ni ki simen apara chu class 8 hong ki lu de para chu school chu sim lo ki bang hel ta bang hi para chu paim lo ja chu sampur langa in ku te tila kanu neo nu koma kanu in ihung pi du tho ai tha du tho ma ho ina chu kong pat sana plus tar academy school kong tha pat kit kong ke pat hin
Ichiwa challenge thu sei dia chu molko na class 7 set ke simba nga chu ipiti sei da English speaking jong ki hello aban le subject ho jong thing set ke simlo ka wang phat na wang chu ei le tun chen ke jong ka sumil hi line molko na chu oza tam tam lo wang oza ki tu phan ni gun chu ta men oi pu pau thang tu a ei ho langa pang janga para ho ke nga molkon chan chu hung ji an si regular ta hong kai na ma chun mathematics ei na hilu chu ka foundation chu hoi ma jengin bana chu hindi manipuri ho pan le so them ta jun ka ki pu a hindi manipuri them ka sim thei to mathematics chu ka ki pu chur cha pur kana chen ulanga chu science social studies ho chu molkon na phaten ki sim lo hui jin aban le standard ho chu ki ma mai jen ka lun til chu struggle ka hi ma jengin class 8 ka sim sunga chu weekly test monthly test ho chu ka fail jing ji 19 gun chu ta ki panjal ti din tin inu pa thu kinel ngam lo ji jong hin tin to ngai ta ki panji hin tin pathin lung serin class 9 kan sim lang hin loi ti ho nidang lai pura chur cham pura para hung ki broad up ho ta chun ling khat in kong do thei mi kan mi chat kan he thei panin iti chun class 10 chu awang chun lo thina sangta kan ne yati mai lang silai kha chu class 10 first event pass be se no hin hin ke was kola chu mi thum ka ibin thumla chu result ki ta dum ju chu number 1 ka min hin ama ga chu tampen hi lo wang chu ka confirm pon jong la chun mi ho chun atopar dan in na seibin hi dan in gel por leng chu humble background school ke su lo wa par hung ki sei len hi jong la oats tamta gal kain chur sampura de school hoi loya chun class 10 topper ka gahi pai ti chu class 10 chana dia bem ka life hung chi dan chu hintin 11 12 chu ile smooth tain bethania ka simin class 10 first division ki ta ji chun bethania admission ho jong free ki muin ban le hindan khandan jong ki thip jep ta ji chun hung ki comfortable jepen chu class 12 science jong chu mark samta in kapasin chu hichana chu lekha sim kitu pai lo le mi sei phat chang chu ki nu pa te ho ki pi jong chu ki hin dehi college kai de ka che hi BSc mathematics honors answers college ka ga bol na subject a jong chu asal subject mong ti tha science la jong chu guilty set ha mong khat hin college jong chu college min phau loi hin ai la ilaya ga che chu ki thangat na khat piam ki lit sa na khat chu ki nei tho ai ma nga chu time management ai lo le lekha sim dan guide ei ki bol dan jong class subject ti dam ke i jong chu ka ga ko bab zo lo ti dam ichika la chun aphat chain class ka ga zaw man poin ki patil thakhat ni zo chu class ka che mathematics science chu systematic ta in sim di chu ka ko bab zo ta pon ji chu senior ho utia ho pang ki bel hin ma chu arts subject la na hi ji uchun ma ho chu ki no be se lo ta na umo hin ama ho umo ma chu ki uma hele ke chu na bai ke kha ai la class ka ke zaw ke da hele kol te chu mi tu ni class a ke hildi ho chu ina hin sim side a hum hin classroom ma chu ho zo jong thu sei sa man lo ma ho ni chu chu hin na iti chun BSc mathematics chu struggle tain ka bolin kum thum kan si ma chun degree chu ka chai ta pon ai le mai mol tain ka pantain ka upa tu army a colonel thamang khun ma kho MBBS inside til hin ai le failure din muna ka oma ka ke sai den so ve nai le ma hen ka din mun ha sat in langa he chi pumai lang ang pot ka za sa dang to he team tho nai ma motivate ei bolin phaya ka ki thapat ke DM college as BA first year ka ki thapat le another 3 years aki kala kum khatoi total kum sagi ka sulu da graduate kan sai hin it's also ups and downs ka ti ho chu khada hin at su graduate hin sai nadia chu high school la ya evem smooth ta hung che flying color hung lolling pa chu degree chai na de kum sai kan su dut chu
ka chunga kinep da sang ta ne ya eito son ho invest ei bol ho chu moral ai lo la kinep down le jeng ke jong hi chan chu ka moral chu na down thon ai bang ni ka give up point graduate ka sai akum kirin struggling na path sort be se lo na to ka mo pai ke ta ne si chu cha chu sei pot ga ipaw mena tuniga asia le pha khilne thei ta chu min kum thuma graduate achayap na kum thuma su ulu chunan kum sagi ana chai hen na ai wangin lai chan na su ulu wanga ta lo hing ta it say da service hoi ta to commandant chan ge Indian Coast Guard na ga hi ki chu ki pawm le jengin khangdong hon jong chi never give up spirit pa ups and downs om di monga hin ai wangin it say da give up lo hela ei cái ball chỉ ngay là lọt hình tế đi hi tí pa chu iga arjil do win ala tun service lang tile nan dong pai jeng leng enjoy ka sei bang chun khanglai hon jong na ve do hin chi Indian Coast Guard na hi chi service nan mudan ai lo la graduation nan chaya service nan holdan chom cha graduate tile na hi chai chaya Indian Coast Guard hung lut chan ke ka chi pp exam nan pm te la Coast Guard na denga itin nan ke go nam ti nega se pi the ki diu ha graduate kan sahi 2005 kum kim ma hin na chu kum kim ma kichai chu result out da he service ko hol pai lo he kum ke khat he ka po pia PMS pula fu chom khat hoja ka kapan to upa reverend athang school bol hin ama he school kai la pa u you tabang Eloy tabang ai lo le godfather tabang ta chi malu sia ai na guide jing ai na til kho jing ai ja chu ma jang chun school khat ki bol hin nang jong experience um gen in lang tham khat ke jong hen ki thopin ti la okay ka ti a chu kum ke khat chu 2005 result out jo apara chu December chan chu ma ko go hin board na ko min kyong teaching experience ka gain it was a very rich piti say da ai dia jong lesson lan the experience tam ta ga gani thoi na mi chapang le kha in hill chu in simlai he no tam ta jong ke he be ban chapang la warden ai go ma he ai le jong discipline ai lo le time management hong ki ham bol je ba hin ichi ho ka la chun 2006 kum tha hin bang chun tong ki gel thatain tu kum hi ke dia na to mu kum ai ngai tai tu kum ai na to permanent job khat he ka nei lo ko tai ti pa chu family lang struggling din mun jong chu problem chu sang che he la is it chun ko ko ma jong chun ka se school apa nei la kang tai tat kin service ada ka ki prepare de tai ka ti la phai sa pin ite chu u te dang mol ko na ko pa ko thang sei alien pen hin ma ko ma jong ka sein ka new year resolution tu ko ma hi na to ko mu te ding ti hi ke ma new year resolution hin hi chi a lot hin na ding in mi upa ni na blessing nei bol de tin taw na ka ki man sein a chen Houlimna ke ko pastor te bol ko na te lai chu reverend father babu anomin ama ko ma jong new year blessing ka thum kerin ite chun target ka set pa chu gu thimin ka bol poi declare ka bol ma sign kin goal chu ka set ma sign declare ka bol ma sign chu open ta ka dele je chu open ta ka del pa chun ke le ke jong nisin ka thasit kom jong le hi chi public la declare ka bol sign thase thei kai poi tia chu le kha chu ki sima hum ki tom ngai hen cha chu service exam ni la thum ka tu kamang ke te tu mang ke graduate level bol the ho chu ka bol sau sau nai la course ka he result hong por ma sa perin ai la mong ma jo newa para ke hi uniform lang thanom kan hi thawin ai la graduation na kum sigi ka sulu ji chu CDS ho he ka kum an ki leje ba pa chakara course ka he defense no yai ba chu is relaxation an omen it's a apply ka bol le ka apply to short list involving direct interview in Covid interview to course ka interview system to a service selection board ki ho hi preliminary selection board Kolkata ki bolin abanin final selection board Delhi Noida ki bolin it's ten chu confident time ka chain nailal sasan le na ticket ka ki kain confident time ka chain
các chị đúng duy chân bôi lôi lên cả hông lọt hình ya chu service series ta kan hola bạn là exam ka bol la sang pen ai lo ka dei pen jong chu hit tam tin kai bu thei dia hi chi ka mu chu zang zela ka lu jeng ai ti chu chân chuyện xây phật kiến nghe ki pa me nai ga ngai le interesting le rengin it say da kumbula 2006 January a new year resolution na la a akum ma na join pai pai yeng ti de hin na ga ge la khang dong ngai ho jo sen jong open ta tu ku ma he allo thei lo wa ka ji do de hi ta nang kum bula town hall na ki man sa open ta na phone do a akum ma na mu ki ti say da ha pathen jong pathe na bo nang jong na ki ham bol ji jong a hin chu chu ga ve la ngai sang om thain IP le tun service nan ji do pa hi tan la ho military background le training la hi training phase hi a half pen til memorable pen jong hi ji in nang hi ji assistant commandant training na bol sung ai lo le na bol sung a ji PP na to memorable IPU mam ti na training bol dan ho chom chanin se pi ki thei diwa जी कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग है नेवी ट्रेनिंग तक की बंचन है ना कोस्ट गार्ड ना चोंबे ट्रेनिंग एकेडमी के नहीं लो नेवल एकेडमी आपको किसी कॉम है तू न चंग गया जो है सर्विस या चोम है बांगा चु सर्विस वर्क प्रोफाइल वर्क एनवायरनमेंट है अब आके बंग नलाय है ऑर्गेनाइजेशन लेवल अली लगा से न चोम है तो है इतनी जो ट्रेनिंग है नेवल एकेडमी गोवा बेसिक ट्रेनिंग क्यों Coast Guard to Navy training ही service दम हो training तो इतनी आहले complicated जब के रहे अजी चु service दम आहे academy अपरंग पढ़ा है passing operate पढ़ा है training के चाहिए जिन्हें चाचो appointment के पढ़ा है Navy to Coast Guard आज PTM तेले तन थुम लगा है passing operate की नहीं नला है हमारा पेंचो है naval orientation की तीचो military basic military training की बोलती नहीं ना academy आजू इसे जो discipline life आई बोलो subject हो जाऊँ जो professional subject हो जाऊँ जो किसी माँ coast guard officer का ही थे नहीं आजू ship चुंगा navigation boarding ship चुंगा की वाइप उड़ा जा बहुत जगह आजू in head ना है नहीं आजू navigation subject ही थुपी पे नहीं अब आन navigation editing ले navigational rules के वन ROR करती हो rules of the road at sea kiti khat jongobin icho hu hasima kisimahin aban le gunnery metal related lang ho sipai jo sen azil thong ke zila communication ke zila pi pe na chu physical fitness lang achu adang chu ho chu ki bang chu ke jong le coast guard navy chu swimming compulsory ong hin ichi hi naval orientation course thanga naval academy achu ne ki bola hin It's also sea cadet phase kiti another 5 months. Three Khanglet chunga training kita bol situ training ship ahe ki bola te asu bang chu India sunga port jo se ki ba lai ki chorman lo asu sailing ki bola Three Khanglet chunga asu sailing ball pum pum asu class on kila kira PT jong ki bola physical activity ki bola till training tam ta ki bola hen adan khat pa chu ai la basic civil life apara military life achu military lifestyle achu im ki train do al aba na achu mem khat chu lei set chunga hing aki hi land animal kin chu tui khang len chunga sea life adapt theina dia chu ichi sea cadet phase chu hung poi mo ken ichi te ni hung ki chaya chu aba na chu ipiom tele check of all trade hi theina ding achu tui khang len achu when you become officer, full-fledged officer, na officer of the watch duty na bolem, ala fundunga commanding officer nung hiting na chun na het hasu nga neong chakat aboya jong le na het thing na hen. Asu chi kay subject ay poite asu na ki ongot thelo hen. Baso se chu poite se chu na chunga hung chu dei ja chu hasu nga hi engineering subject branch of umso okay electrical chi dan ay lo le engineering engine room ai lo le generator ho ki function dan AC ki function dan tui kang le tui fresh water ki convert dan ala toilet STP ki ti toilet ho chu sa sunga kong sunga ki hol den ti hovel til tam tam men som machinery zo se zo na het nai aban le mei kong ja sunga ki sa pe fire anytime a chu enclosed space machinery tam ta is a chu risk of fire
mấy APT fire chu fight dam ti chu ki zil jeng ban le za su nga chu ki sakit chu za su nga chu home ma le flooding ma le tui chu net masala chi hu dam ti ho chu safety measure chu ki zil nga ban le security aspect la jong chu larger operation involving le til bol dan ho jo se chu zil li chu tamatam jeng hai cha chu training jong hung saw hin as a third phase of training to technical phase akitin ita bang navy ten branch jo se ai training school anei na ai training establishment Indian military training establishment overall ai hoya hin as a neighboring country ho jong tam ta ong simu friendly foreign country kitin tin as a naval training establishment so a school umso okay subject wise as gochi ako atam zo mahin navigation school, communication school, gunnery school, logistics school to Mumbai Aumin, abana engineering school to Shivaji kiti Lonavala Aumin, abana electrical school to Jamnagar kiti Gujarat Aumin. It is diving schools Aumin and anti-submarine warfare school tis Aum kitin. Till those to get that subs okay. Or so those in ball kum khat lut kete. Goma kumni valu da in abana chu what's keeping ball ke daile kum ni leke training zo ahi appointment ni ke mo panahin it's also challenge gom lam ta chu in say wentin ala ke training laya problem challenge kana face khat chu pem ten naval academy goa kalu zo til ab ta ni ham khat zo ahi som khat lu tila chu strict azong ei koi lo layo thilo het thiam theina dia honeymoon period tia chu chomkhat relax ta koi now part he ong ke chai kon chera he visit khat Australian naval ship khat port call hong bol goa ko ichi bedia chu ka chi na wa kong ki le na he ko ai ung na enten ha na enten hospital ai pui wa he song kan nei dan he song man ta ma ko ai lai chi song chu la don dia chu Mumbai Navy Hospital to people AIIMS aswini aku admit ai bolwa training ki ba nga chu che cha lo the lo ta che chu song chu ai la do pe wa thakat ham hospital admit ka hi a chom khat jowa ke academy ka tha join a hel icha chun loi pai ho en thil tam ta anazil chai ta academy sunga ki bai hom da thil tam ta he jong ta e bulang ki pan chu mi ka del chu ha sama ma jeng ahin achai na langa chun imazo sia ong loting kid training also aspect khat as well academics so like on navigation here two people and navigation so a little bit of mathematics a little bit of physics and a little bit of geography it's a subject to high school laya para ka strong subject and easy to get him kayan abane khatsoy physical langa say dia to swimming to compulsory in loy tackle ho to swimming sai chan ga passport lo jong tam tam men ei choi la ine wa para ngol ko na ana ke che ga hen lai ewan jildung itio badung ko ithoi badung ko tui ong le a hele ei dia ke chit na nom ta ong ne ji hen eta bang kum sia tui le lai la tui kan lai ong la kum thung la dunga badunga ong ke che mi ke ji chu tui jak chu ha sa ke support na as physical lang academics lang achu bem ka performance su pai thei kai lo che achu ka attendance asort bang achu na kong lo thi ne he ke pass out kang bol ai ti pa chu challenge khata overcome kan bol pa khan sei la na ala ti chu next phase of training city cadet phase bang chu ka boy ta boy it's actual training thanga zo win topper in jong kong ke na ba in third phase a technical phase a chu ela kong ki rup sa khai it's chu overall achun merit achun mi som ni langala achun athum na ali na ham tak chu kai di dollar in jong le akim dona chu training technical phase school khana ka training bol lai ba he pilot aptitude test ada ka chi le kong lo hin it's also medical ka bol ke le chi a withdraw ka ki bol ka chu ka loi ka batsman auto hi school kha chu ka bol ka chuan sai ma la kum ki da he ka junior batch auto ka tha bol la ipe a feel ho to kun rank ka dai ko i ka che ba chu abul la chun ka merit chu ana kisu mo themen
vai nung sang in su de pikede na chỉ su ka training sun cái bao men anh training ông chứ cái ASEAN lệ cái họ Air Force sang cái bol đó chân bay tile bay lo hel de hin cái hòn training hạ cái tiếng là nó cho hạ đi set down and omin very extensive training mo na bol win tiếng lệ ba nên trong toa nan to experience là ngang lut len toa nang profile cái Việt Nam lệ nang award nan mu hong news nu ngang nong cái khát dung cái Việt Nam search cái bol cái Việt lệ riêng nang chung chang thui lệ na jahas ong commanding officer jong jahas ni command na bolin experience ang tampi na ding inja video na imutawin je chenchi naval telo coast guard sunga training nan jo apa na ta commandant na hung hi ka dung experience o ja chom CO nan tu ti mailan commanding officer jong panmun thupi ta jahas ni nan command hin jilai kan experience ho training zo apa na hichi nan dal ha di kon ngei tila chom lam tan sau ta story hin hi jong le chom them ta in sin experience o tam khat na a share thei da chỉ cái họ hay training kan sai wa appointment kun ke pan he sip ai jeng na ke patila he watchkeeping officer ke ti hen general duty branch navy on executive branch ati he ke on coast guard general duty branch ka ti general duty branch command lam prize command branch he command branch ke pan na chu watch keeping officer ke ti hen chu sailing ke chi ting le tui khang le na chu jahaz chu in ki controller ai ma watch pet so nga chu jahaz chu chi na ding dolong na di dol and lang exercise ball dan pi yong in me se ki besui hi it chu hi na ba na chu jahaz chu tui khang le na chi lawa hong ki le harbor am ting le officer of the day duty ki ball ke chu 24 hours nga chu duty ki ha off working hour till so zo se ai lang exercise ball dan lang ships routine run dan lang ships company discipline the welfare of the Sweden mo se chu a ki mo po it's what's keeping face to ki bol so nga chu appointment chum navigating officer ho gunnery officer logistic officer ti ho zo se chu in ke tham so ke it's chu initial appointment ho hit on job training ti da a theory as a training on ke chai ba practical ta in bol ai thil tam ta kilan pe ke hin it's wa he ei sanga junior zo de sara sipai lower rank hi jong le kuma experience ho apana tamta ki zilbe ke dahi ite achu officer ka ite ki mo pausa thailo hin ade sara ke ho JCO ku ke ho coast guard ne area achu chief ka tibin master chief petty officer ki tiloi chief ki tiloi to ama ho bang ku zata ki nei hin ama ho apra ku in thil tamta ki zilbe ke dahi ita su jane pe lama hang ei za officer hin a chu ei noi si thei de loi wan officer kan khat chu noya ho za lo am lebin jang za de pro na a chu respect he ki arna hin ki force thei loi te chu mi ho chu ei ho thing lang mi hin ma ma chu sanga noi ho chu ki mo noi si no chi khat chu nei je ben mi ho ngai lu ke changin ka first posting chu Mangalore and hin aban ka second posting Chennai and in Chennai patchun watch keeping officer ship nia kam jo Chennai patchun ship nia ke hon Charlie boat ka tiu intercept IB interceptor boat kong neo hi officer khat se in chichu control noi officer dang lo chang se akeu mai chichu high speed boat ships company ang tam be se lo chi a chu ki ma kang chel chela mi intercept ball independent command very young age I know the junior is renga ki mucho ano ma no mai it's very adventurous right it's Charlie 404 command kan ball chun the koriko da posting kan hi it's apat chun the haldia kongin haldia chun si sanga lin jep kong lin jep khada posting kongin amasa hin kong chun executive officer 2IC in kong do den chom khat zone hi chi kong ma chu CO in appointment ball ke commanding officer kai ni chi CO kai sunga chu hi chi ras ICS ras kiran kiti haldia base kai dia lucky ship ti din tin chi CO kai sun operation successful ta zanam tat ka ball win chi ho zal chun recognition ho kamu in ka kerela
cha pa chun pem it's a turning point ira turning point for good timte it's chu raskirana CEO kai lai chu hen it was CEO kai pompoma chu raskiran chu replace hongya haldia para chu popular ka kipu pekiro popular ka besowa popular para chu it's CM sip chu command ka bolwa popular kam sunga chu andaman sunga chu mi sailing a chele thase ta chi je ke ho wang chu ke ho unit wang chu sailing chia in I'm jong la lom ka so family base I'm jong family life man lom ka so sailing chi ong le thanuk na chom ka nei je chu andaman island an bang awai the ya explore ball de bang tama ka te ka chi chi na wa chu ka basic requirement operational requirement jong chu compromise de lo ai wang chu time pass ball na chu adventurous life chu kamanwa kai kahin ka ships company ong le boring man lo en ko kamanwa it's he ki pa men awlen ga ga le interesting ma jengin na profile jong le tun specific devenan dong leng njong na seitan it's Indian Coast Guard ship Ras Kiran CEO ni le commanding officer nahi lajin no operation bola lord hing ta khat in nangin even ABP news bravery award jong na muin actor Akshay Kumar tila ehon film abo kiven nang physical tanaga kimupia award jong naga sangin to tilo vin eho Indian Coast Guard adinga jong medal tila commendation timal sang pen loy te na tatraksak medal gallantry jong namukinin ala hichi namuna hichi operation chu chomlam ta nangin mipi ho viver ho ga het thedinga ken tham chaket video kabol na bana jong cover jong kabol ta ne wala nang kam ta cha ha asat dan ho na pan la dan ho na tat chapa pasal hang santi na so na pa chu nang kam cheng tan ga ngai leo hen ti chu kan dei sein a chom lam thei ta che exercise and operation na bol pe na chu nin sei pe thei diu han nge chi chu operation tam ta ki bol jong ne media hong ke highlight pa mei ko nga para mi ka hu do pa thu chu sei le na kyo kasip chu chipera chu haldia West Bengal base in haldia ki ti hi tuipi pang chet hilo badunga hong ki lur a hugli river khu ki zui to ta badung ap he leiset sumlang thima he sia chu port mai harbor mai na aile badung chu achung thwa che bela tui khang le tai ba nga chu jahaz si tui mne jo se chi thei lo cho jahaz de chu minimum depth is at mom ti pa chu ki hol ja na tui dong la chu nga jahaz si chu jahaz de danger ne mi na chu ngai to le tui dong chu safe lo ham ki ti mai te na jahaz de chu tui adona ato in to la to kha ala chu jahaz chu ki chai che a chu badung to tui khang le ke pat na ho delta area ho desert ko badung pu to ho siltation ja ko dim jeng je cha chu continuous dredging ke bora jahaz si nei de kham chu port control on alai ji he alek tua ka sei lo na chu haldia sa sunglang peaw mai ji chun open sea to haldia port ke ka lu dia chu anytime a ke che thelo high tide phat abu ke che the tui level hong san pe abu ke che the ai le chong chu open sea to harbor sung distance chu minimum 6-7 hours lu jin lai that's speed a ke thai thelo systematic da convoy te banga ku control ke che hen timing nei ta ke che hen ichi sung langa chu ka hebin mei kong chu open sea langa mai athu ke za chu kyon ka za zan baro ka za wai ta hen zan baro ka za chu pung ma khai ka chu ka ki gorwa baro ma khai ka chi jeng je chu jahaz ka chu kiging chang lo tui khang len che de la ki got na dia chu gang thei pen ke dong na chu pung ni be ephat ke pezi cha al kyo chu pung ni chu ka nga ba hele tai chu ananim le ka pot thei lo de ai cha chu ships company te ho chu ma ho chu situation ja het thei wa ai an da ha gang chela jahaz chu ka del ba khat le do tho jing ale chu ka chi wa zan baro ma khai par chu tight resetting tight high tide up or low tide lang amano lai tui kinung tol pum ma ju ka chi wa gang chela jingka pungko do na he mei ko na chu pungko ma khai don tan de mei ko na chu ka gal hun wa hele in mu chu ilung ki dang tho he chu cargo ship tin ale da len ke ho service ho he limbe se chu
จะ cargo เก็บปลอยน์ไอ้มาteam ships company กีนดิ้งตัวยังไงจัดตัวกาลบอนเทมพัดตัวเก็บปบุบจ้ะอาจจะ cargo สิพอจุนcontainer เกลียร์หินตินอันนี้อะไรปุ่มเปียไม่ยันกงกิมุตาไอ้เลยฮิจูเกี่ยวจ้าสุงไม่เชียนมิดนะ firefighting equipment หัวอัปปะรากะถ้ามิดโจดิชีมองช่วยตลอดไอ้เลยมอนซุนไลท์ไอ้เลยซีราฟกิดหุยฮัดกิดฮิจูจ้าสุไม่กับปุ่มมาจูจ้าสุอนุบนบนัดจีเทตลอดหุยนั่นหล่อนัดจูจีไอ้ไอ้เลยสุงาหัวจูหุ่นกระจอมลาวินเกี่ยวกับน้ำมันเเป็นไลฟ์รับนะฮูดอนะก็ได้อามาหัวจูอินซองสกีซองกิดแต่พอมาสางกิดจูเอาจุงหลังจูที่จะปรองกิจบลาได้จงน้ำกิดแล้วนั่นเลยอีพีที่บอลเลยดำเดี๋ยววงจูหุยโตเวฟหาสไลด์ได้บางอาจูnormal circumstance จูฮิตบังจ้าเลียนป้าไม่โกงป้าจีเลยเกี่ยวจ้าสิแต่นายจะกันกระตอลจูกุยปนให้ฉันเกี่ยวจูริสละนมโลเองเกี่ยจูกับอินจินอุจงขัดอินจินทุ่มละขัดซีนั่นแหละเองที่จะผมป้าจูริสกิละลำกันอาศัยเดียวจูสิบ control ละง่าย confident กันในท้องเสียจูกับบอลเจ้ากับสิบ company เขาจงจะเกี่ยจูกับ confident นั่นเองกับบอลเจ้าว่านายจะกันจ้าสปองจูกับบอลว่าเขาก็เสียว่าเขาว่าประจูอามาหัวไลฟ์รับหัวจูก็ขี่มาด้วยว่าเลี้ยดเราคือใครซึ่งว่าโอ้โหแล้วก็ไกลตัวกันถ้าสมามาเจ้าเห็นจู training SOP กิจิลหอยปีหอยโอ้โหรู้ว่าที่ไหนทิ้งไปแล้วเสียดายแต่บางจูsituation จูเอ็นกิลขลุ่มทิ้งทางป้ากำลังอินเดียว่าปะเห็นคนนี้บางป้า common sense ป้าที่บางจีนอีกจูมีฮุกโดเตะดิ้งGoogle นะโตหางสันนะโตไอ้เราเลยอดีตสระปีเป็นสุดเพิ่มเตเลยกับซิปส์คอมพานีเขาโตเกี่ยกับกี่เหตุเทียมตัวนะขัดกิตาสันตัวนะ confident กันกินในตัวน่าจูที่จะอะไรจะก็หลอดไปด้วยเย่ไรแหละตัดจะปามองในเรื่องนี้นะโอ้ยมันจานนั้นใส่แต่บางจานอาจวิดีโอเอาไว้น่าให้ยองเลยวิวเขาก็มาการใส่เลยดีเทลวิดีโอยองเอามินที่ก็เขาหันกิจใจอินหาดอนุงยิงเล็ดทายองละบ้านในเอพิโซดอามันไพรส์ละนั่นจงแต่เอาหูตอนเอาดีเทลวิดีโอจงอีเวทคิดดูให้ดีจุกก็อาศัยเห็นตินลุงเลี้ยนเราเห็นหลังตาสันโตนะที่ใช้ดำดาเลยที่จะดานจะหูตัวเด้งอาจีหอยองจูนับบ่อยเที่ยวไม่โกงจงแต่ดานจะคอนเทนเนอร์กระทุ่งแรงครับขนาดหลังนโกงเสพเขาจงเลยนบอลวันนั้นที่เนี่ยเที่ยวคอนดิชันเหลียวเห็นนะสัญญาณกับปันมีเดียมีนกcover hi na ma in ichana han sandan telen ho na team on jong nang nata sandan cha kilang mongin pachat nom le jengin tu na ban question an che kit len hita ha sata very busy schedule ne nei wang hin nang adventure activity ho jong na bol ji na chota bangi ale mi che kha na lo island ho ilo le explore na bor ho jong ka he in ten jong video jong ki cover in he chota bang na che ho chuทำขั้นนั่ง adventure activity นบอลหอวิวหอแฮทเทดิ้งinteresting เดียวทำขั้นนึ่งใส่เทได้接着ใส่เทได้จะเกี่ยวให้ sailing ให้coast guard คิดจะสิบที่ข้างเรียนสิบอันต้องเกี่ยวกับจะมีตั้งแต่ sailing ตีเลยเห็น demoralize จริงถ้านมเลยจริงเห็นนมโลเห็นเทียงไปได้ใส่เดียวจะโกงสุงากี่เหตุจากเหตุดิ้งนี่ลิดิ้งpetroling balls สุงาจูแต่จูเห็นโปเกมอนเห็นตัวไรข้างบนเทคโนโลยีของสังเกตได้ที่ข้างเรียนจังทีวีเขาตั้งเลยหลังกิมไม่เห็นเอซีเขาจังมุนจุกเสียมินนุ่มดอกมินเดี๋ยวตั้งไรจูอันหาสัตว์ดิ้งนั้นก็อะไรอะไรที่ตะบังล่าจูfamily background problem ในจังเทไอ้เราเลย personal problem ในจังนี่ ships company เขาจูentertain ball engage ball ด้านจังจะทิพย์กินไงที่จู ships company motivate ball ดิ้งจังจะ purpose กันไอ้ทุนไอ้หินามอมาจังจูมุนท่ากัมท่าฟูลิกระทนุกนามอมาเห็นตัวนี่ดังไรhistory สิโมEuropean explorer เขาเองกัมเห็ดพระเรานะเสียว่าอันนี้ฟัวชาสิมายันเทียเสียว่าได้เสียขันอันมูว่าเก็บปาจิว spirit ก็เกี่ยวด้วยที่แต่บางอาจจะเจียข้าเรานะไอแลนด์หอกันนะ
cái chụp đủ tiền service to cái tụ hi bé trong này hình khu khác cái experience đi cái thân na khác hin luxury area petrol ka bol lai khat win azo ka sei ma chu charlie boda co kai lai hin island neu khat aumin che chu pit island ke ti kabarati to agati island ke ka au ma hin mi hem chen na hi point asai chu football ground sang alien chet de hin ta chu cham hiu hiu tui chunga them cha khat do ha ma hin island pum pi chu facha dim jeng seagull ho alo keu na monu a breeding ground ve hin ai là ba gala par ai ibet a binocular sai bet ai la chun tem ting ka sa ma jeng asung ka chut du ting chu a chu ka kong chu siap lai khara chu ka noya massive hola kong handle ball dan ka hil thiep pa chu ka control sen nang sip hi ilai mun hen an ko in chanai khoi ke ka chi mo ka te ka boarding team ho to landing party chu ka chi ba ka chok du hen ai là mấy tham jang ka ke choi yo ai là phát ra hòn lại thì nó sẽ thiên lang pa hi na chứ cặp đinh thả đinh nhẹ đinh chứ ít thắt cũng leo cho anh tu con ai kia lại là chân ngon hồi ta hen cái gì thôi phát ra họ chứ anh nấu ở bố anh tui ở bố cha chứ khát vĩ cặp vào đi ni thung thung cái cặp đi gì liang mang mong lo anh nấu cái tui họ ở bố mong gì là tâm ta sigal cho tâm ta kan cái bộ vin kan cặp abana tui giống chứ sa khau dip set tam ta kan ke program ai bangin jahasa bu ki hon chu mei lo ge fm electric hot plate a ki hon hi chun ago muinam di jam pon aban le bu hon ho kol ho chun ha tham nom po bet ti chun kan pai ke taw ve ai la chwa ka gel chu asoka leng pain kalinga gal sara asat saya mi tam ta tha kisi ta bang thim chun ke jong chun itu seagull tam tak min atui ano hu nom si athi na ding jong zam lo akin ta kan kita chu ali ephat chom na jong lo kalung them anom ma he na aju gan sa jong mo tha lo ding to apa chu gan sa jong ka bo tha lo ai tai itu chu adventure ka dain lesson jong he andaman langa kaung bachun Barren Island India sungare volcanic island sun sun ka dain cha ko koi ma cha cheng lo nai la dunga ko koi ma landing ball na thei jong lo ball ke ti chita zuma landing place jong lo petrol ka ball naw khana chun ka team ka ke poi ke den chu la pe san ka phai ala ba na adventure dang kha sei ding in India sungadia outpost easternmost pen Burma kom lang ai tai chu mol khat omin Narcondam Island ke ti jong chu extinct volcano ti tin tui athu lai tai molung zum to aziat be phai cham jong lo mi jong cheng lo as IRB post kadam ale it's island a he crab min thang ta mai cho as IRB ho hong kong lat po jiu petrol ka bol na ka he ka boarding party ka ke puya landing party ka IRB ho chu motivate bol jong chu ka hi tho ale ma ho tang chu interaction ka nei u ale ama hola chun ilaya gam crab ya min phau the oi lai mo mai umam itiam ka ti la gammang la aw mahin jan de bo hung pot to ji ti da chu jana om ti chu jan chan chu ka nga ti chu boi lo dam ka ti la kho poi ti la nga ka sipa ka exo pa ka phone ai la wireless ka upi ai ma cha boi hinga do bin te gammanga jana torch la ki ka ba crep ade ra len thai ta chi hung toi min ben ta ki ham tho jeng mai abora kan ki po wa kaung lo se nom ka sama mawin ka sailing sung sewa jo ne kita ka ne so ka ship company adu thei so ka sewa public ka lun wa jong ka jet ka we wa ship da ma kop so ka yo ei mi ho jo sem kop so ka yo ka ne mo ho so toi ka in sunga bathroom ma chu ka ba den ke do la khat ta bang chu izar mo ki ba de da lai chu thil thu pi tai lo anga chu tui khang le na im so nga chu time ita chu venture sta ki mangai ban de Nicobari ho tribal ho koma community interaction bola khan me ka china wa wedding anane u ka zaw mel chu ibet ai ei min tabang set is ngo Andaman Nicobar tribal la chu Nicobari ho khangto je he bore lang pon ve ho thim ki bon dan ho tabang ko ei bin
ama ho jong chen ei vet wa le kol tel ke chu mel chu be ka ile ei su pi mu thim ben ke chen na wa jong buin ne sa win waiting give a kipi to na dan jong bo cha apu ma kipi to ji win very unique experience jong kan ne na sa pangkat pa de set chu tui panga chiang ka itrek ka bol na wa chu pina dem ka tel football ka de tem kahong kit pha la kan tu pi de so ka te sa khat jo wa petrol ka chi wa he ain ko mu ka pa pa ra he jahaz pond ko pe kita ka me wa la ma chu a het cho tu ko kha hong wa pa te ta hong wa football chu ka pe ni chi very satisfying tenure he cái bảo mình này cái sẽ ngày dòng lệ thân ông đồng mình ta bằng adventure activity mi tam join ato na ita nga thil condition mo chu di say da gim na lang ha sat to lang la hin nagin ta enjoy yong na bola very adventurous ta konwan na ki bol ja chu na to na yong chu enjoy na bol che che heti kamu da inna ki pa pinom le jengin ale tu na dang ga dong kit leng nang CEO hina la nang command na fisherman ho mi gup thiding odisha coast langa jong nana go hu do now mission khat na anong men chung chang thu chu tham khat nan sei theida chi chu zo ai sei pa operation lin pa masang zep chu na sim gup khat chung ma he chi chu odisha coast chu patrolling ball na ma ho fisherman na akong hi epg ham kana capsize ani ta chu ai la akong capsize pi la lum loop ding hi ta ko 90% te ki tunga hi 90% ta bang tui no ya ma amu lang them cha khat hi chi chunga lom cha ai na mu zapa ga kai di tiong la le sit chu la mu pha lo jet be la pong da lo chi ko mu a chu ani ki khai dit da ka tu khau len ai la chi chu chi a he ke co ka hi masang hen co ka hi masang hen chi sip ma chu exo ka ne hen theng pra sai da Coast Guard to Navy he same ship EXO hi bana promotion CO unke promote pai joi be se no ke wa he EXO I bol na kha chu CO I ting le undang ki bol je ichi ma chu ke hin ichi unique title jong chu ka ne hin same ship EXO CO EXO ka hi la ya he ka CO pa he kol ho he ama he bol thei na tam ta su anei wa nga ami mo na chu pem te la kong tol da ne bol thei ga we game lo wa chu za su handle thei mo mong lo ke chu ma ke depend je hi chi ama mi mo na chu kin tip na ka nei do kit confident gain ball na ka nei kin aban le headquarter lo han jong kin ship handling bo se chu ke yu me la chi ras ke ran te boi de ti pa he recognition jong athu a chu kana mu written ai lo ba Ejika la chu pong kan tu kha ba la ka sio pau chu I lo a echi op chu hu do dam pong chu pi to la ma ko ma to lam ti chu ki ya na pang lo jeng a chu ke ap do jeng nang handle ball lang ke noi lang a ching eta ma chu noi lang a chia kin na bridge up ra chu ki control la a pong e capsize ai ta ja chu fishing boat ki ti chu fishing net asaw the fishing net tam ta fishing gear ho jong se chu a jit be chu tai thang la jeng fishing net la ke ho pong agar ding chu ke ho de danger ke propeller ho achun na che net ho chu mo han lang ke ho ka ta te ke te jahaz se det ke te chi chu hin anung jahaz propeller chu nung langa mai ja mai langa par chu ro la ke na ya ama ho chu life boy ke se pe khaw par ke kai do hai chu precise ship handling ngai hin chu jong chu ka ball win kicking man chang lo win ama ho chu warning jong lo elat jong lo blind na ka ga to khaw ba ka hu do hin thì mấy là cái hòn trong satisfaction cái này bên ama họ đeo bằng sự bằng phát mồm mồm này chỉ ra sự chỉ có hút đó ra recommendation cái nó mua hình là cái đăng ta cho này cái agel ding alam ho athi ding ta sa alo jo to loi ta no mo je ngo ni nga ki khai mai mai athi diu nga ta bang hi ben na no ho ti se da ha pathin na sol pi mong ta bang wa anaga hu do hin chong je ga agel ai le ama ho dinga ta hin ko wa song na su mil ta lo diu iti sei da ama ho hin ko job pi be ta bang na na mo hin na ki pao min te le tai de se ho jo se ju ti san nang hi pathian thil pe kat god gifted ti ta bang khat precise na thep no ho jo se ong hi a phalang langa ti mai le na man do kha hi ki pao le je ngin
ala tu in navy lang to alo ala professional lang yu tham khat ga da hatin family lang tham khat ga dong lang nang hi it say da zila cha ngai lu ta family man ti da tabang na hi yong ka he in ahin la ta ka ga do got pai le ge lai le cha pasal li ne ne ateng le nang active ta service na hi lai pet coast guard na to sunga na te profile oi ga ve na le sun le jan lo ai lo wala sailing jong ta short ta ta no podo iga ge lai le en jong service ke bol lai ke hen na ala itida na cha li hi manage itina bol hanam teng le na jinu ti ran loi nu na nei pi di dan te nu boy nu to iti manage the bol na cha te kho kha to and service on lol hing ta ta hi manage the ball the ham na ta tong jing lai hon jong ahin tong di hon ga he thei ding in chilang thui neu cha ne ga sei thei da nghe đều cần xây đến cái topic cho nên đó hay là xây đàn rằng chỉ thấy rằng ai mấy thấy ai phi là tao nó cái xây hin nghe bị tập đã cái liệt chú cha pasal di sin hi thilha sata ding in middle sen na cái lên na chú tu chân hin pathin lung sen cái này hin ita bang hasan na chú cái tu lan hi cái cha te ho hi tu chân hin khát về bang chú ninh cung chân chân mòn cái dẹp mình mòn cái dẹp giống cái dẹp bài lệ ilung han về là dẹp bang ilung thi man lồng bồiคนงานจะปังหอจังอันกิจดิวตู้ไล่ข้างhọข้างตองเก็บบังแต่บนจะปังหอเองเฉพาะเมมโมรีอันไหนที่วางจุดที่ไหนเราจะวางจุดทุกคุมสุ่มเสียสิวางครับจะมอลก็มังขัดตะปนนะจะจะภาษาลีตัวเนี้ยไปเลยเนี้ยจะได้ในไลน์เขาให้ลงไลน์ทุ่มห่อทุกเกษตรทุ่มห่อให้โกลปปากเก็บเที่ยวเห็นนะจะtransfer มุน posting กิจจริงแค่เห็นมุนท่าไทยจีนอาให้สปังจังขัดเห็นเราเทรน transfer กิจจริงเราเสียว่าให้อร่อยดึงอากิฮอลทูดิ้งกิสระกันเลยเห็นก็ภาษาทุ่มให้ผ่านว่าจะเวลาจีจงแล้วว่ามาเขาจะทุ่มจุดกิบว่าไอ้จีว่าจะall mall ขัดขัดกิจกิจตัวสดตัวว่ากิจทีมความที่ว่าลุงม้วนเหลี่ยมจ้ะจะจะองเล็ดดูเต็งอีที่ทำบางใครบนตู้จะน่าจะอีจิจูประเทศลุงเซนก็จะเตะไว้จะปังหินาจนอากิเสียนวินอากินาวินไอ้บางวินขัดโลวะขัดได้เท่าอาจจะมุมนาว่าฟอร์มุกิจิมฟอร์มไอ้เจนจิลัง problem ป้าจูปัสสาวทุ่มหินา problem ป้าจูเอาออกเลยตีได้เห็นตินอีจิจูเจ้าเสียงคนน่ะช่วยกันตีกันได้เลยแค่นี้จังก็ลอยนู่นตัวแค่นี้ก็จังจูก็ approach หล่นให้ถ้าขัดเองจะปังหอจูงากับลุงเกียร์หล่นให้ก็จีคมสารหล่นนะขัดกิโลจูมาขัดเองเอาพออะไรขัดเองนั่งว่าอุณหภูมิเกี่ยวกับปอลหล่นปอยก็ดิ้งคอมหล่นปีเป็นช่วยเลยจะปังช่วยอีพอไอ้จังเลย reasoning บางช่วยน่าสะเต็งกับบอลโกยกับบอลกูหล่นเดี๋ยวจะมิดมองนะจะเฮ็ดทีมสักแล้วว่าจะปังมาอบผมเลยจะปังยังจะตอมเทียนทางตอมน่ะละสิทธิ์ส่วนนั้นเทียนที่พระสัมนามิดมองนะจะเฮ็ดทีมสักก็เตะเท่านั้นตัวไอ้ที่ให้เทียนงี้พาเป็นมองไงแล้วก็บอลเห็นบอลเลยจะลังอาจจะกันนู้จังหลับป้าจะเล่นมาให้ไอ้เปียนุ่มไม่โจ้เสียทีไหนพอนุ่มไม่ขันขัดชูอามาฮีน่าลุงเกลopinion ขัดชูผู้ทีมเต็มขัดเอาเมนก็ร้อยหนูบ่อยหนูให้เลยแห่งมาลุงเกลตรงที่ไหนนั่นที่ไหนว่าไอ้ลุงเกลที่พี่ทำที่ป้าจะให้ priority พี่อาจจะแค่ฮีน่าชู just อยู่จะกระบอกตรงที่เกลที่เต็มเราบอลพุทกระบอกขี้ละยังเลยกินเล่นลอยเจ้ากระบอกข้าอะไรบอลข้าจีแต่ชูหาเกลสาวดูกันก็ลุงต้องมหันทุกบ้านเลยก็ลุงต้องดูหางสอนดูที่ไงบุลติลจนเหยียดเทียมนัดชูเทียมจะขัดชูนั่นละสำนองเลยเขาจีบความนั่นเลยขัดก็มีนั่นนั่นก็แค่เทียบตัวนั่นกับปังความเตะนั่นเองอีกจู่สับปังหัวสินดานแกเวนติสนั่นที่ไม่ยุ่งเตะคนว่าปีหงตีเดียวกันไงว่าประเทศนึงไอ้ปันปีนึงเต้นที่คนนุ่งจงเลยสับปังหัวเห็นหุ่นใบด่าเลยที่จู่เตะสานจงเลยอีป้าเมน่ะจะป้องจงแต่ละนังจงบอยนู่ยังประเทศนั้นประเทศนั้นโบจิงวินตินอดีตเดินจีแพลตฟอร์มก็กาเซนอมจูเอฮอยูนิฟอร์มเซอร์วิสเอาอดีตเดินอาจีอมโลเต็งเลยภาษาละปอนายเลย responsibility บ่นายนึกไม่จุงอากิงามเจง
in zo vet calling cha ta vet calling ho chu la lo the lo wa service duty na ki port jing je hin na je chun boy nu hin ten adang dang defense officer an lang jawan ho ji te ho chau se hi pa chat na sang ta tu ni hin ka ga sei do no me je chu it say da ho defense ai lo ai lo uniform service mo mo ho hi atam jo cha te ho hi nu te in avet kol na tamin na nangga ta naung vele chun nang na poi ka sunga chu chang se ama na vet kol na tama tam di hin je chun tuin specific in neu cha na ga sei chun hing jep ka sapon na nu te ho pa cha dan ade den exam para sei ding chun min jo ga head bedding ka de jin nang nom lo ka dung te yong la boy nu in cha te health handle dan ho specific ama pa cha na lang ding teng le adang hon jo head bed na kizil be na the ding in neu cha nan sei be the ram chu chỉ dùng xe ai là cái nụ hình xây măng mò này thu sim khát mà hè chỉ chú biếm thì là cái thua cái sắp ba lần liệt biệt ba hè tàu thấy pan pan hâm tàu thấy lâu lại hình thế thua cháu li bột cùng neo cái đã siêu cái lại nè cái họ chú petrol cái chiều lần đâm ăn cái chiều lẽ hấp tani hấp thum cái bài tham chiều đây là có đi có đã posting cái til hon quarter trong cái một lâu lại trong khát ông bula chú officer mes à chú hấp khát hấp tani cái thấy này bằng ông sọ này thì trong chú thấy tao in có mà chú in bara khát chú temporary để cái lạ thôi cái lối họ officer đang khát nó sa khát chú ấy ở đó là cái lạ này cái chi va he chẳng sẽ ông gì lại he thu sim sẽ gì tôi là lút ting là sa pang sian sudah sa tayo na ay la bucket khat suma he ato sa azia ka sa palin pa ko bucket suma ato sa azia ato le to ma zo bucket so ketu pizia ala hichilaya ka sa pa abet video YouTube ala ho abet nom ho bang so tu se na ke sa ay la hichilaya info so again ho ji na lai na lung healthy dam de again the ke sa nam ji so again ho ji nai bang hichai bang so apun point na hay là mà cái gì bằng chứng thủ hạ đến ephat là chú hiện lên bom mi cái gì chú các tổ bom pi hồ junior hồ anh lang sipai hồ rồi lại cái ngày lúc ta kiểu mày gì chú công logo mà hay là các ship company và cái sipai hồ family đang đang quan trọng nó sát tay này cái thủ bị gì nè chỉ chú mà mi lung sẽ là sao đến chúng ta đã mà dùng demand ngày point anh ngày chat là tam point nên chỉ là ngày chat PPT à rằng này basic needs ở mai là mà chat để tôi đúng mong sale thế chat để cho full priority ở page chung thil đăng market đã chỉ đinh ai đâu là beauty parlor chỉ đinh ai đâu là social life building thì boy athanuk nai anh pang khai lang là bang chung gen thế cái sao đấy chat để tôi đúng mong sale ông bảo là đúng thay khát ai gì chung mà cái posting rất dễ xem cái complete anh ấy sample thì chưa có gì nữa ipa me na ta naga sei banga chi ta pa experience uniform service ho azite ho hi pa chat ta mo forum tam pi me na sejin ya chu tu ni chi YouTube mang ta kyong ka ga se hin ke ho jong ti ta bang khat chu ka to khau ta na tu chang ya ge la yong le deep hazi ne lai e officer jong tam lo ranga phar ka posting lai wa ke yong ti ta bang condition khana he ka chanu ani na nu neo ha tama dammo jeng jan khowa ale e la gam thata kim hung thei jong hilo hindel pha na mun jong hi thei talo tai to khom pio request ke bola jingka pung thum pung lia masapen hospital adel jengo alo la jan khang no ya ha san na to teng le ai loi dang khat ko ma ke se ai loi dang khat ke thopia hospital che ham alo thilda nang ti o hi uma hin ha sat diu da no je ga age lai le nu mei lung ne o dinga chu boi tho hin na je chun tu ne a chu pa cha thu dol thang ga se hin ala tu nam lang thu hung lut ki tela nang jong hi pasal nam ngai lu ta kat na hi ka hen ala tu a e ho nam dinga na pan la na reconciliation forum au chu na pangin active ta phat pan na la in na i cha na pan mun ai lo na pan la dan chu chom lam ta nan sei thei da reconciliation forum hi organization peeling jong anei lo alam kai din ta jong chom lo designation lo ta chu tia ka la tu chunga cockroach party ho hum ki form to in idea chu kilo thim he enge ma ho chu
influence này win scale lên tới na ball win lo giống lo hình với chế tao chun chỉ là ngang chun để thấy bồi ông lên the concept pa chu mi ra nam cái why what if all the cockroach come together the message ka ja chu is that one part cha bang chu e nam sung wa chu social media in ball ti live wa chu ipitem ti le vàng khăn tông na trong lạ thấy ai luôn là vàng xin ông lạ thấy yêu năm mi hỏi à sung hôn issue giáp giáp này giống là secondary ai luôn là tertiary level à problem ho à mi issue này yêu anh primary level ground up take off cái ball thấy mong mong luôn ipiam kan ball có đã hay là identity nomenclature và ikin alay lay pau chu ichi pau chu ipiam vàng xin cái sa gì chun ichi achai na khat thei han lang ile ti ba chu ichi chapter hi overcome ki bol thei le ti gel ko na chu ichi chu an ki pan hai ichi un ki pan na chu pem te la asai ichi pe na chu sei ding society chu tun jong hai jing na lai na wang serum te in society hi nam neu chakhat kol te sap te gama sei dia chu apartment lin ta khat a cheng kham jong i lo mai the na colony khát chém khắp nơi đâu mấy thấy vào population trong tâm lâu ai bằng ai hỏi internal politics India Congress BJP ki khen bang ki khen liu jing bin na polarized ima ma bin partisan politics is bin bang se ma mai si tribal society Khangthah lo there we cannot afford to have this kind of polarization partisan I know le vertical separation by we cannot afford to have the ai it's difference about to permanent ki khenna ai lo le polarization line a ahung ding chu akit dei lo ja chun khangdui ho ipui pa te ho a chu koing sa ki khen lo in ama ho thului he khangdui ho hi ki ngai lut na khan kon ei kan form thei lai pe rin han dom ho mi upa ho phungbul lamkai ho hausalin ho nam lamkai ho ki ko khom han lang ki to khom sa han lang ki sei khom sa han lang ipi chu hi le pham khara chu oi khat pen pen chu ki lung to thei jong le pha ki lung to thei lo jong ai le agree to disagree dan na hi chi ai cha lung mong si chi ding chi ba lung mong si ding apa pen chu khat le khat ki ngo to sang chu problem pa chu sei khom ma lun khom thei ding ti lung to ba chu ki bola hin chichu full timer organization hierarchy on point voluntary system anakil hain student gampama atisara chu initiate in bola ha pan chu gampam padai chom khajon in langa jong ong ki machal ma mai gampama service bola ho zat dang nam dang to yung ki te ka ating le inam thun sei te le ki na pai pai chu za cha na ki nei la student gam chom chom ho dang chapam chu pu nap na za cha na genuine ta nei ho chu ong ki su ma ki bolen henge wang senum ta chu hit bang ki khen tel na hit bang ki muda tu na phat chompi jong mi umai chu thil jo se chu disaster karama wang sena male cha para advantage la jong for example tu abang chu economic blockade nei be gale tu nei be hi chi sunga jong chu in chen na ki sim phat chompi jong chu da no chu nei se chi na rong pi hit bang chu e ho identity misunderstanding pa chu sei to ding iding iti la chu these differences based on politics ball group ho powerful lobby ta ho chun thil chu ana chi ha sa thei po na he chi chu ana chi ha thei han lang hi le kum thum sungai gen thei nau jong hi lo de ti ka sei ngamen ipi le tu jong kil nai pon phat chi sa tu thu nei bai ho mai nei ho hi ipi ti say the vested interest narrow worldview nei hi tam ta na lain Khangthah ho pa ma ka sei no mang so le don't get carried away by this kind of narrow politics and partisan separation na nam khat thing hang mi khat tribal khat he nomenclature nation tribal confused po we tribal even mina boy po te king I lut ding chu tribal dang kol le by tribal ho sang jong te kham jong kelo tua separate administration ka union territory ka peace e wa ma chu I population bin azil lo ja chu kweng san serious ai la lo hin e ho da hit bang background in nei ji ba chu blind na ke ngai lut phot ngai blind na ke lung to phot ngai his spirit by Khangthah ten in nei ba khonung le his spirit
chú ila wa vai ngom ting le reconciliation chú lo thing le tu ni ko min ei no si na pa lo ding tu ni ko ila sam na pa lo ding ti ang san ten ka sei no thì phá mình na aban hung che ke len nam ngai lu ta ne hi ki che ta ne ke mo in te na to a jong hi aden se lan ga lo in nei ta win nang Indian Coast Guard na profile ju ven a hoi CEO nahi na ba na hung che a to a jong hi chi nam ngai lu na ja te mai le nang chi progression hoi ta na nei na career ki san jong chu at doubt el wale sacrifice na bola to a AIIMS a deputy director administration jong hi nammi te adinga alole inammi pi te wadanga bol thei khatle ni ki thopi ne the om jong le ti gela nan la pa he ite se da ngai sang the jengin mu jong telamiyo se tam ta he them lo de hen ai wangen la chinan to na pai sei ma sang win he chinan gian ha gale to ho in nei wa igen theu to nang jong hilanga na career progression hoi ta khat da ha hi chi AIIMS a deputy director interview nan bol chan nan gel na tengle gala na pan la no jong tam ta ki hen tua sei thei lo jong dim se de hin ai wangi ni chana pan la dan to ateng le chi selection nan mu chan ge hi nega se pi thei diu ha enge bel na sei chu adi thawai Coast Guard ade chu tu pe chu ka kirel hi ka kipal lo lai na agrab hi kalto na lai hin reng tu to karen Commandant hi 2022 chang chu smooth ta kana promotion kana mo hin 22 jo apar jo 5 years in Guwahati 2027 hi next reng ade consideration khong hi kit de it's next rank to DIG ong in it's consideration ding chu hang vacancy chu romjep hin chance chu romjep no hin mulo pa chu ake poi ai wanga chu tu chana chu record chu pem mutapon te ti sei la te din mun chu kai hi line very high chance nei na lai ka hin chung chona chu ka last posting to Coast Guard headquarter so nga chu service nga senior officer ali ngal athunei jo si to kitong kho ma hin le cha chun ki omen lang le khobe a promotion ding pa he kong pot sa nga chu den lang ka promotion sa han chu ngam chena bai jo ma de ti chu sei the no men je chu out of sight out of mind hin yung pot jo a chu kum thum jen service da nga deputation a chi khat chu koi ma na favor lo de jam de SCR dung ju chun nol la behelen achung lang chu kilawang chun ei no nol thei lo den anoi la dung pem tai din mun dinu men lang ama ki favor DPC na favor pen chu mu thei de la ei sanga chu asunga om den ka chu favor thei du en it's all to risk to thawin jong le kinep jong ki kinem tho kinep jong ki kinem lal de lo sei thei lo dinum no men ai wanga chu hin ho ade chu it's a promotion se chu ai poi ti ke la hin service ki bol hi service hi hin ho pum pi chu service ai de pon service khel lama jang in ho ne ngai ti jang chu ka gel ko nai la service nga hin ho tu jana kum som ni thingai ta hin South India coastal area la dung the service environment so nga chu I have had enough experience and I have enough recognition contribution tam ta ka nei tai to chu mi the society sung ai lo la north islam sunga ke man life ka nei lo lai so it's a part of missing ka sa ja chu it's a kong chok do jeng hin gel dit det lo AIIMS go ti umlam jong kan he de lo deputation de plan jong kan nei lo I just stumble upon katinomen na chu ka kihoulimna wa ka chi AIIMS go ti omin ita bang mi ti chu all of a sudden ka he ai le vacancy ano to kito set aso reaction time to 4 weeks tamang kanin 4 weeks nga chu apply bonum jonglen Coast Guard para NOC kathum ngai ding NOC kala kathum zo teng jongle elanga so Ministry of Health achu interview ka fees ding it's all zo se chu application jong chu through proper channel ka solving it's a process to very by day lo hen I want ka kigian pha na ding jong chu by kit lo hen ilaya headquarter posting kat da la unknown territory a ga chi ding chu AIIMS chu itabang dam ng hello
oppose ai lo le environment in tabang dam ke lo a ka chi di chu kiel kiel dam ti pa chu gel to na ding a chu phat chu kel thim hin kan research tem khat kan bola do the ka do chu kong ki gel la chu henge gale tol nei wo hin ibi sa te phaya para atam zo bhoti ayum le le nidang la ya thi ai mi te ku ki te chen na chu imphal kim be le chen ba le dam mo zo sen phaya hospital ku zinka ai del phao so za chu zinka ai del phao ba iga ki bet sa ba admit angai lo le im ki le tim so le admit ke cha jong chu next check up ka chu in ai ga chi pha ke le hospital ke zenna phat le sum ai lo than du pa chu in a field lo bai check the facility in a field lo chu to chu chu om ke chai pa ra chu na neu cha cha chu sam pur lang chu facility om do me yo kangpo pi district lang bang chu cycle kangpo pi superman amot bu ima cham lo chu senapati ai ke depend ke do le senapati azam chu ichi the ke ta no ai le na neu cha cha dia jong chu goti lang in dia lai goti a chu hung hun ni ne chu admit jong ki bol thei lo admit doctor lo chi lo ne lang ni za jo le hung tha hun ati ka agi na dia to ne de mi boi jong su tak ta be ke ya sat dang chu ka ga se ne it's yo ya sat now chu it's an gam kat chu kana sense pa ja chu eng ei ding in sang tai ga phachom lo mai thei ipiloi mai thei angai bo chu jong le ulanga ga ki ma chu imi sa te de chu sumla pai na ki pang zo pom thale jung la ki pang zo po ti chi pe chu pan ke la thei la ti chu consideration chom chom jang le major consideration chi chu hi interview ei bol wa jang chu Ministry of Health interview bol na chu chi ka se aban post ga ten NOC pi na di wa jang chu director pa pa ma interview ka chi na chu ka chi ka se tu a he ko hometown ni da ma chu Imphal hin tu ko hometown ko thei pon Guwahati becomes my next hometown ka chi a future jong ipitiam ka cha pa raj ko hong ki gen thot ngai tin aban le ka he ko kom ho jong any kind of health issue education issue imalo se Guwahati ke oda nearest urban hub ai ta in chiba ko ka chi ai le kami ka sa tam ta ka to pi te ding gyal na e ka tila ichi aju director panjang director general panjang e gyal ko pia NOC cha jo pe interview a jong chu ichi thu ka se ke da le apa cha ba in se la ke do pa min na le na ga gi ngai ai le nang nam ngai lu na mo mo nga na hung ki pe do jong ka seitan langa na kerel ding jong kho sa be se lo ai chi AIIMS a nam bi pi te ki tho pi ding na pan la the ni ding na hung pan pa he na hung lu na pan a jong e ho nam mi na ki tho pi ana adam lo na boy pi teng le thil dang dang na pan la no hi a ki he so ke jin adi den kho kho ka jong na boy pi tu pe na jong hi na lai hin ma bang toi ga kho ai la chun pura sei chai mo jeng ji tabanga nam ngai lu offset len ta ki neu sa pan la ti hi mong kem khapon tu nyong ta pon te ti le wa se hin ateng la nang naga chia mo na boy pi naga ki mu pi zo teng le ai pi ha nurse or doctor hal mo ho important sa pi dan dan ku ama hi VIP patient ti le wa it is a dham pew se bol gang pi je ngot vet kol dan ho aki he in ale chi ho he nang na sei nom lo mai the nang in da ni ka he ma mai he wangin la nang naga na kam chang ta ni sei phat nom lo dina na pot de hin hi jong le inam mi pi te win nang in nangai lut nam nangai lut pa he a het chet the ne do amu ne di win nang kam chang ta ko nin jong e ho na dam lo ai lo le go ti nang na bol the chana e mi ho dinga na pan la dan thu hi neu cha hong le ne ga sei pi the di ham ipa me bel pem burden lin ta nin pen pem nam ngai du thil nan sei chu ita bang te sa na kam cheng nei chan chu ka ke pain ai wangin ka kin hau thing no min nam ngai lu mong mong ke se nam ngai lu ka hi poin ke sa nam ngai lu dim doi na min de sa den ai mi te ku ki te asi se na nam ngai ku hi nam hi ngai lu pe se zo wa bo ne boy ham dong ka le ti hin ya chun mi chu i capacity dung chu ya i bol theo min i pan na thei chu om nai tu chu thil dang dang gale tol sat dalang hela tu ka din mun ai ka bol theim poin sumla payong mi ka pan pi na theim pon enge healthcare sector ka da ki ji chun damlo
again thei ha sa ho chung abang chun tu ka tin mun mang cha in mi ka ki thu pi thei e chi chu ti thu he nei chi mana chu a ke chu bu mala midang sanga nam ngai chom dan in wang ka ki gyal nom poin ke sanga nam ngai lu zo tam ta sun jana mi dammo ke chu la ka to na mun min in nei den mi tu ade sara goti la dong ajang be da ile hobung lam kai ho welfare lam kai ho KSO lam kai ho he adam mo ha sa jo se adel lut ba boy pi ho ka gela he ka ngai sang ngong bong na chung chun chun in langa aninga panla ho jam ka gela he ka ngai sang ma mai it's a mean it's a sacrifice of panla ai ti as agent itu muna I bol thei pa be achu ki panga hin enge mi bang chu dam mo be si chu abon bang ka ti point het kam a knowledge ang aboy ha sa ho bang chu chan gam kha chu ki pan pi the hoin ain tin it's jong he dam mo jo sen a mana chu a in kin pe nai du ka dei kit point a mi te he ka til ho na nom chu public hospital government hospital achi chom khat mi kiwa gadina mi ki do a I pa he lungneu nai lo ham ai lo le tha sin ham a paisa boi ho lo chi khat le ni wang chu pem ka za da zo in ji he theng bara sei da zo nang in na bol the chan bol phot en lang doctor ho nan son nan hi de bang nan jen lo ham ai lo le na ki pal hi lai la wang chun in phone chi teng lo chun boi bol the chan bol na ngai nang in na bol the chan chu in bol phot en kuti lo wa ong run run apara na lam to ding ticket ka pi ding boi pi ding tapanga hin expect loi jang min khat chu ka hu si dom ji he ong min kilong tong he na chu mai phabet na ki bol ai point it's chu in a to nang administration lang chu ki boi mong mong en ting para sei de chu tu de sara he AIIMS ni a post tha sa wa le bu long ki man lo lo je ne chi ka la ai me hon ne cha cha info ju teng le lo hang la ki lo hang thei lo ai wa nga chu ke thi mai gal le tol nei in chen lo chen ki su lo dung neo trauma jong nei aban le ai mi te de set hi paul ham jong ila sam ben na cha chu cho lo se gel na chu pan thei chan chu ki panga dam lo ho jong ki thopia sunga na to ho jong chu ki bolen chi chu I ha sia hele I to bom pi zat dang ho mi dong hon hele nom lo na lai de na I pi le zo san wang chen mi ki thopi in ai ho se ti lo jong chun I mo po nai je chun zat dang nam dang ho jong ho dung duin ko im sa khen tum nei lo chun ki thopi be thôi ti pa chu in na to na muna para position azu mi ki thopi hin it's in extra in mi vo mi bala credit kala nom point yes ai kyum he la boy thei tam ta chu ai zal wang na ba thoin it's ong hom ku thei da kom chu kin jong ki panan kala be thoin na pathin in hitabang wa position ai ko chu azu ne sein kerel khat sacrifice ka bole chu ka ti dom po nai bang chu disadvantage position na hung he jong le hilanga na to na muna satisfaction khat lungcham kim na khat kamu thei pa he lo hin ka kisa be thôi ki pam le jeng in tanang chu le sei da mi ki neu sa nahi ja chu nangin mi ban la dan ho na ga sei be ke nai le ti sei da na ki musang che chen ti mai de jeng in na ga ga le en ki happy a ki sei phate lo sei no mal chu tam ta na sei ding jong social media dung a jong min nang chunga ki pa thu an sei era thil dang dang a jong mi thu ki ja ki mu dim se da hin ken ka het ta jong tu ti an boy pi ne ki tho pi jong tam pi ken ka hen chi chu ken mi pi te hon aga mu ding a het ding chu aga dei sa ya chu jong chu kan do a hin teng le chi YouTube chilai ka chu te khat nan pal tan jap kin leng nan sei hu kin leng alam kara sei dia chu deputy director dang auto te da ke hi chang patient care langa he ki ha kum loi ka hi cho ya chu deputy director ka hi na authority nei ta ka thil bol ding doctor ho lang nurse ho jong le patient ho ding mi sa ding yellow ken lang le chun ngamla la mi bol thei so ai wanga chu authority man cha na ding din mona jong chu kimang cha thei ta lo je chu mi khat pa chu doctor khat nurse khat chu kisulung no mo le khonung le
mi sa chu itabong mi hung idam itabong nat nong dam ke sei tel ong teng le e no pi wai le nei don hi wo kin na pat ping ki thei lo mi no pi teng le ama hoding gel na chu doctor ko ma chu e chu doctor ki nga lo ai ja chu a doctor ho chu patient care la chu dien zo ki ro chu ai la ama ho ko ma chu patia sei thei na dia chu relation chu maintain nai na a chu mi doctor nurse ko ma phone bola hi patient ki thopi hoti hai India pumang India pumpia deputy director la ke hi ta banga doctor ho ha kol pen chu ka hi dia na hi ka ha kol je chu ki nilanga administration power authority kaman sa adik dol ka exercise di dol hoy tam ta hai ka khut ka keng le pin leu ki ne thì cha lâu thế lo relationship give and take cái hiện na ya cho năm ngày luôn ra la thì là năng cái xa lâu ding alo là năng cái xa ding position nào giống nani mà hỏi sẽ là relationship na maintain pa chu ami pi jo sen ki phat chompi hin ate na ken anda ka se ju ga continue leng hi YouTube alo là viewer ho ko mai ti channel thua kan sei nom che le pu Ngamlien hi ato na giống abuja boy jeng a kho ten ho bobin a lo thei lo hi teng la ma hi ki mang chen lang ati lo wai la ma jong ato na boy na chung cho na a teng le tai sei bang wa chu mi he mi ko ma sei hong le lang a len pita khat sei the ne ding kon na ta neu cha chang ki sumang the hin hi ja chu a hi the cha nai ho le varai bol the chan bola a boy mo mong teng le bo ama position pa he mang cha leo hen ti pa he nam mi pi te ho ma teng le vi war ho jo se ka tem na le kan nghe na hin tin ala tun pa ve for thim tan divert ti han lang le thil khat chi tu nai ke ho na ho to khang tha te focus hi je hin thil chum dang khanin ga dong leng nu la pa te ho a ding in jong ken mi dang to ke ho na ai lo ai le mun dang na ka phajap ji in cha te mi do na ding ai lo la cha te lol hin na ding a hi nu la pa pan mun rol let da no hi ka sei jing in china ba na hi cha te lol hin na dinga ige la hi le cha te sim na hi sum theng lo tian la sum alam di lo wa ki mu ho hi man lo ding a hi ne the chana taw na ta thu a cha te kho kha ai le gen the tan hung ki mang cha jong le lol hin na a ki nei the ti pa he ka ha se jin and che ka focusing jong ai jin nangin jong ji chung chang thwai nu la pa te ho cha te kho kha na la nga ai lo ai le mid do na ding dei na zala iti dama hin commanding dan he nangin jong tham khat naga sei the dan nang Lungil enge bel thu gil ta hi in a very profound topic ti mai hote it's chu mi pathet to say ai lo le professional counselor ho in ngai ten se lang lang ngai den ai ho chu ita bang chu mi ke sei le mi za dam ke sei do mai thei ai wang chu appoint pa bang chu adi e nang Lungil to belap din hin sei le lol hin na kiti hi sei thei bang choi poi mi him chu na mi chu lol hin dan background chom mai na hong lol cái lò thiên năng lâm pi to năng lò thiên năng lâm pi cái bằng đầu mấy thấy ama lò thiên năng lâm pi cái bằng mấy thấy mi bằng khát số school to pi ta college to pi ta nè par hong kaya na to ang sang ta mu jo iumovin ay mila jong la bằng khát số humble ta hong cái struggling lò thiên jong iumovin bằng khát số ay là school oi ta hong kaya ba lò thiên lo jong im kit thawin it's like a matrix pa chu permutation combination pa he chỉ chú ấy là ấy chỉ mong cái地方就行山定時就下山那種咧，咩meeting meeting ấy咯咧，cái counseling ball ho motivation speaker ball ho tâm tại nó cái gì chụp em thì lại lo thì này anh nu apa in impose a ball gì để sa giờ lo thì nó bang chú bé sẽ lo thì này a student pa ai lo le ichi struggle ball pa alung thima ngai cha na mei pong chu ong ting sa chu lo the na me ichi ngai cha na mei pong mu chi pa chu anu pa ka tu pi de na ichi tu pi na ding chun in sunga ke ho kha dan ai lo le nu pa ni gen the ha san na chu cha te chu lung neu sa de lo jong le thil chu he team sa avum bala kinop sa hin ko an man lo na ding a hi na to ke to lo wa thil sumla pai ai lo lifestyle ông chỉ hiện lộ na dia
thil het team sa pa chu nu le pa dia thil mo po na lian pen ka ko yin na he chi chu e jong cha te neu cha hin na lai jin I ma ba na hin hang san te no ka sei ngam hin pi pe na bang ke din mun ke perspective sa idea chu ke ong he chan kong thun the na ho he neu la ya kanu in ai lo la ko te ho la ya kanu neu pa neu te hon e dei se anao ka chunga kinek na sang ta ne wa ke I chi din mun ka thun lo ai le cái thì lâu đan pa cái gel đó na ipi ấy say pi van nam phu ipi ono ama ho in ấy đây sa nào ấy til không nào họ chu cần đúng thì ba đúng pa chu ka bila ka za cần đúng tham đúng pa chu it chip vang ni it chan ka lun lo ai le ke hin bat hi alumin ấy ngày lúc này ti bat ka sa zo dam ti tom ngày na ki gel kho na nung chang pa chu ấy pusin ka gen na it chi nung chang pot do na ding chun ipem material gari hoi school hoi ai lo le pi pa sang chun school hoi mo jong le eng school hoi lo ntia le hoi chu phajat te da ai wangin school building hoi lo pa sanga school min than lo pa sanga tu pi pa chu ichi chapang lung thima ichi muchi pa ichi burning desire for success pa chu chi pa chu ipiti amu chi tu thei do am ti pa chu poi mai ichi muchi tu thei na dinga chu sum theng lo in ti pa chu easy money ting te easy money ai lo le dirty money thil ki bol ho chu cha ten an mu teng le icha chun chapang ho lung thema wang chun ichi burning desire for success pa chu ping zo din ka ta san poi na aju nu pan ul salonga gen thei tan bola atlo do khama ngai lu na nei ta cha te an thu pa wang chun hi cha chun chapang ho lung thim tong kha thei pe nin te ti chu topic chu kan be lap thei nai ti chu sei nga cái bảo mình nào lên là tuần thì khát specific non specific thì question cái nan dong leng tu nia sim lai ho tu lai ta thì là sim lai ho khang tha ho dingin nang hin kwa ko na nang hin example cái naga sei the ai lo ala nang hin ko nang hung success dan ho example na pe khang tha ho naga sei pi the ai lo ala mit do na denga ki gon din dan wa til kho na chom cha ne ga ne pi diu ha sapang ho atele Khangthah ho service hall han lang ai lo business lang han lang piong le a future career a future life ada ki struggle na lai ho dinga ka sei nom chi piam te le hin kho hi khat bu ke ne hin preparation stage of in hin kho man phara men che every a phat dung zui ni kho sik thatin kumtina he abi bi ai bon do lom hin icho ida so dai le vai nung sa ball thei lo min I khan det dung za ball ni dol ho phat sa ball di ho chu time management systematic of win hichila ball lo ti pe chu pem tele nunga hin kho gol han hin kho ti a ki tha thang pa I chi pau bi ball hel de ile kha sim pa chu gam thei pe na chu chi la sa ding ile kha sim la ong ke chaya na toi mu te hin kho chu man thei nga bol hang hin kho ti pa chu all man ding ka ru ti I destination dung lo la kim da na pem celebration moda im jiu teng le ikipal pai ben na class 10 saya lop ti ho jang ball lo di class 12 saya celebrate ti ho ball lo di 11 12 si mat sa lo graduation chu ha ma chu lop thi ha ma graduation mu a service mu lo ang ka na lo henge graduation lo thing khat ki ti chu government service mu jong le pilam jong le akeng ading thei tai ti nei chu na graduation ta ka sia chu class 10 class 12 ho hi it's a part of the system hin lunglu ta sim ding hin aban le ei mi te hin pem introvert hin na za cha sin na ki phatlam sin nai nei win ki phatlam ke de za dang ne he poi abol poi apol khela ele sorry ti le ke chai jang bol le dol ki bol chang be bu hin chi ki phatlam to opposite pem le e hin mi hung han chat pe se ai le za cha he poi zum mo ti ni sei sin hom ben zum mo to ki phatlam chu hlen di le student life ada zoom mo je pachom zo na lai ka tin ki phatlam be sia I capability ai ding bang ki pudo zo thailo ei le ei restrict ki bola ei le inhibit ki bol pa overcome bowling but release the power the energy in you ti pa gp de na chu expressive reading communication skill ha improve sa ding ki gyal neu du hel de high self esteem data pride data in commanding abum ba lom prom chal kai poi ichi confidence kat pa hi thing lang mi
te ai mi te hi la sam now hi in chong hi overcome ngai ka sign aban ke experience dung je ga sai ding in graduation sim chainan kumsagi ka sulurin for any kind of unforeseen or if situation achu wang set ji am ai lo le strategy ki hil ji am pi ji am khara ne le ka sim chu aphat cha na chai lo wa min kum thumal du na de kum li na su lu da kum nga na su lu da kum gu bra su yong na lung neo give up na nei lo wa na bon lo wa hele there is nothing called late every time is the right time na the success everything is well that ends well service na mo ham na lo hin ni achu a lo hin nei je na it's chu na za chat pi hama na lung neo pi hama pa do le la hin fulung ke no sang achu zu mo ta mai bun sa ta in fol man na lo hin da chu joy it's chu i failure ho za chat pi loading tina ka se tin challenge pem kitil ko na man din aban le ilum tup khat chu service mu tu lai ta service ball example exam kan I do ai le pin ball am tele and to ko hol mai I'm just trying hol mai try mai chu na lo hin nam lo he hang san tai ni chi na to ko hol confident nei ta in thanom ta in ka ball ti ngam ngai he cha ji lo hin lo a jong le za chat pi de lo pia mi ai se lấy sẽ chung a failure a lo a fail mà sắp ke no pia million tam ta failure tam ta jo lo thing chung at least tu ni ko ai lung tu pa chu hang san te sei ngam nan sei do ting len da lung thi ma chu chi spirit khat chu pe pem ki til khong na khat chu hung chi ke te chi chu ke hin ko a para la le landing hin tin pan de dang chu be light it ko lung thing sen lung tha beng tai no ko mang negative thought negative mindset or puma in ko man le mi him khat chun mi khat chunga duhan na mudan ham ai lo ai le ki gel sit na ko man ko koi pa cha happy lo ai le ki gel thei so it's just like eating a poison which kill us from within na this are mi chunga mi yang sit na thang thip na nei ai le mi dam khat pan na happy lo dang le nang chu pem cùng lý tin này rồi này be like patien thu tôi ông hình xây mặt lèo én nó họ khát này cái ngày đút bằng với pakai patien ngày đút cái patien thu i bible tam ta cái sim lỗ chú cái miệng gì cái ngày lúc na isu pieng nó còn cái ngày lúc đó patien ngày lúc đó chăm cái miệng cái pa ko cái sim hen họ năm khát sung đã dòng chú kia lang hen lang society lang dòng đấy ít cái ngày lúc na pa rồi cái bút puai yung ilung tim na vậy chỉ ba chu sei thấy tam dòng lại trong lòng ta ga sei hin tin quality langa sei dia zo ka sei bang chun power of communication expression by iha income ke ngai ho ai bite yang e bel chan chu sei ute career counseling thing se ni lawang chun ke sei be thei mai thei na ki pa me na tanan sei do ho jo se khang tha ho ding a jong aphat chompi te duty cho hin na sei ma banga chu lung tha da le la ke ham bola pan jing ding ti pa hi che pe jing wa le ni khat le lo hin te di hi ti pa chu kenong ka ga hab be hen tin ale tun a chai na lang in sei te le hen khâu non ho zo se ong khang tha hon jong tam pi in aphat chompi te ding kata sanin phat jong phat chompi te hen lang teng le to nang in jong lung lut ta na se ho nang hin kwa ko na jong positive approach by nei jing jeng pa he itong atong jing ho la in jong ito na jong enjoy ball the na he tiong chu ga jil do ding tam pi lang ka se be hin tin tu na chai na in viver ho jo se student ai lo la khang thao specific in the login inam pi diu ai lo ai le viver ho na mu ho jo se ding anangin last advice ai lo ai le chai ni ke na ga vai ha nom chom chanan sei thei dan Beaver Joe say tila nampum pi general ta sa hidingin koi hiu ki hero te koi tribal group la jong group from pen tribal group la jong mi chanbon nei lo pen even ichila chun e ho sunga
thal soi ho area kat control je ki phausa alo de phung le sang je ki phausa chi thil neu cha sa ki cha phausa ki phausa ai za cha nan lau tin pai lau tin na I bon cha win blind in ke ngai lu tin pang form zo na mi za di pha lo lai he ti hial do he tin tu a min tha di mat ding ai ge lai ba jong ei mai ma area a thu nei pa hi ding pa tuk jing kai hi pa overall larger picture imu thei lo pa hi wang se ka sa hen ipiti sei da meng ei ho mentality hi pi mei hi sangin meng no lubo ke le ti dei na pa ho azong se ai le hausa hi ding authority hi dei mo mo men ko neu cha kha hausa hi ding organization neu cha kha lam ka hi ding ti pa in ichi bit na ai lo scheme neu cha kha phat som nei mu ding future lieta zo do ding ti ho pa hi itil mu na ho neu ma mai chi tu tu alam kai ho chu khial thei lo hi ta ka ti le ami na o ki khial thei ta lo aba khang du je petan khang tha ho ti set dia wang chu khonunga ipilam kai ho lam kai hung hi di an lang ai lo le political lam kai hung hi an lang civil society lam kai hung den koi zo sin khang tha ho ti set wang chu let us think broader picture now let's see the broader picture let us look beyond the horizon kyo ka training live lecture series kan beyond the horizon lecture ka ti jiben kyo coast guard domain subject italo intin katsi chi na ba port kol ka bol na ba ichi city so nga business lang kaya poi politics lang hil kaya poi service lang kaya poi pilam dong renowned person also ka ko ji ba training ka bol lai ba motivation dia ka ko ji ichi series so beyond the horizon ka ti ba kyo operation lang perspective se na tui khang le na chi ko dei sit ko gala in bet neu cha ka ki mo hen lấy sự chung à mi hiệp tiệt dâu sự chung kinh hai lu riêng thấy dia kinh quên tuy khang đến covel pompi la hi tâm rồi tuy khang đến này covel pompi hộp thu mai hộp lệ hộp khát bôi lấy sự pompi la dòng chu mi hiệp tiệt chen là thấy hom chắc cái cái đến mi hiệp tiệt chen là thấy la dòng chu gam country zani nai la mamin country zani nai lam la dòng chun India he country la chu khang to loi a hi point India sunga jong chu north east lang chu mi het pha jong hi point a north east la jong chu state la state chawai pen la min nam chawai pen ai mo e ho ipiti ki gel pause kai point hi chi te chu hi ji win e ho sung ki ka jon jong ka sei time polarization GPA khat ki dem to a hi chi basis a politics bol chu ewo mati e la ya na so let us not do internal politics at the cost of our future unity at the cost of our future common good tichu kasi no ipa men aulen ke holding donom tampia the ni jong la nang jong na boi to sot timpia hung ke hotan tu ni tha deng in chan hin ananga hitin ijam ta phat on nei dung teng le topic chom specific topic chom mang kho thene lampi mai le kenan contact in gating kho khom jeng tin aki kho sa pen tre le namu ke ngai lu na khan to khom ding ki pa he ke ha sei pe da hen ki pa men nang phat boi le jong na junan ki suwa ngai kho the jen vi bor ho jo se thalang in jong na chung avelen ki pa thu kan se ki pe bel hung lo thing jing lang na bi war ho jong mà sao jing in tin na bi war ho jong cái to ke Houlimna se loin midang dam to ke Houlim ho abet ba ko min jong at least avela ju zala a kan le ni pen til kitil khon an nei jong le lo thing na lo thing cái ti mai na til pa na bon nang til bol nge sumol na ipon nam na to na ka hin pa cha na sang ta kan pen hung lo thing jing in lang pathilen na in sunga pathai bo jing no kan ki pa ke ang ole